Il-Papa Franġisku wassal il-messaġġ tradizzjonali tal-Urbi et Orbi mill-Gallerija Ewlenija tal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan f'jum l-akbar festa liturġika tal-Kattoliċi. Quddiem aktar minn 100,000 persuna li mlew Pjazza San Pietru imdawra b'għexieren ta' eluf ta' fjuri mdawla taħt ix-xemx tar-rebbija, il-Papa Franġisku awgura l-Għid it-tajjeb lil kulħadd. Partikolarment il-Papa sellem lil murda, lil foqra, lil anzjani u lil dawk kollha li qed isofru u talab għalihom biex jesperjenzaw il-pajsaġġ mid-tbatija għal konsolazzjoni. Fil-kuntest tal-konflitti li jiddominaw f'ċertu pajjiżi, il-Papa talab għan-nies fis-Sirja, il-vittmi ta' terremoti fit-Turkija u għaċ-ċittadini fl-Ukrajna illi tilfu lil xi ħadd tażis minħabba l-gwerra. Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace e rifondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanto hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apre i cuori dell'intera comunità internazionale. Is-suċċessur ta' Pietru talab dialogu bejn l-Iżrael u l-Palestina biex terġa' tirrenja l-paċi. Talab ukoll għal-Libanu biex jerġa' jikseb l-unità u l-istabilità. Il-Papa sema wkoll lit-Tunezija fejn talab għaż-żgħażagħ u għal min qed isofri minn sfidi soċjali u ekonomiċi biex ma jaqtawx qalbhom u jsibu mezzi biex jibnu futur ta' paċi u fraternità. Flajt il-kbir il-Papa Franġisku saħaq fuq ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem u talab lil Mulej biex jagħti faraġġ lir-refuġjati, lil priġunieri u lill-immigranti. Conforta i rifugiati, i deportati, i prigionieri politici e i migranti, specialmente i più vulnerabili, nonché tutti coloro che soffrono la fame, la povertà e i nefasti effetti del narcotraffico, della tratta di persone e di ogni forma di schiavitù. Ispira, Signore, i responsabili delle nazioni, perché nessun uomo o donna sia discriminato e calpestato nella sua dignità. Il-Papa appella biex kulħadd jgħin lil vittmi tal-ġuħ, lil min jabbuża mid-droga u lil vittmi tat-traffikar uman biex kull wieħed waħda minna ikunu ta' ispirazzjoni għal mexxejja tal-pajjiżi biex jassiguraw ir-rispett lejn id-dinjità umana ħalli jittaffa l-uġigħ ta' dawn il-feriti soċjali.